sandinda Ngcwele inkosazana yakamthembu esuka evume ukuthi ethempeli ngaphansi kwabamshume wenxele nomamkhokheli mamzama. Amen. Ngingane encane kakhulu sacetha ushamnyazulu luhlalo lemini lami ngithi ngingane ngibhibhidle ukufana nami nokulingana nami. Amen. Kwathi ngeyile ngihlele nenye inkosazane ithi le nkosazane engathi ngasiphatha kahle wenkosazana yakwethu ngithi mina hayi nami ngiyamthemba engimkhonzayo ukuthi le ndlela engiyihambayo angiyazi angilahle ngeke aze anginikele kubo bonke labantu abafuna ukuthi siwile thina. Ithi le nkosazane ngangifunda euniversity ngesikhathi sami ithi kwafika umqalo wendlela ngangizobhala ngolesihlanu kulesithathu wafika umqalo wendlela kumina ebusuku wathi mntanami ngithi vuka nale liphepha ozolibhala. Ithi le nkosazane ngadideka nkosazane ngathi hayibo ushambu uyafika unginika iphepha wayemnika nememo bangcwele. Thiwa le nkosazane yathi yavuka le nkosazane yathi tshela uRumza wakhe yathi Rumza nali iphepha wabese ethi uRumza wongeke nalonkulunkulu wakho ngoba thina engathi shema akasiphe inhliziyo simthande noma ngabe basemhlabeni abakubona umngcwele bakhe kepha thina sikubone. Thiwa le nkosazane ngimina ngabe ngiyalala futhi ngithi hayi mhlawumbe ingakhohliseka engathi wangafika leso sikhathi mina nawe umuntu omusha la khona sizobona ngathi ushembe ngabe sitshela into ungalaleli sengathi singalalela ngoba sithi ihlabelelo ithi incwadi engcwele ithene ungalaleli nje ungenzi engathi singalela senze. Thiwa ithi le nkosazane ngabe sengiyavuka singabe sengitshela abanye ngabatshela emagroupini ngathi hayibo kuyafunda naliphepha thabo ke bavele bangihleka. Kwathi sekufika uLesihlanu safika leso sikhathi mase sifika leso sikhathi le nkosazane yathi yabheka hayibo yilo ngayekutshela ushembe. Thiwa bonke babese bedidekile abathi hayibo kwenzakalani yathela uNkulunkulu wakho yathi sithi isihlabelelo namuhla basabanjiwe singamthanda silalele ukuthi bathina abantu abadala kuthina engathi nathi singasizibuza ukuthi ngabe umhla uphela uyofika sikuphi hleze owakho umhla uphela ukufika mhlawumbe usathi hayi sengikhethe komhlaba singathi ngicela masikhumbule ngiyayijabulela inkosazana yakwethu umhla uphela owayifika iyesontweni kuyisabatha wafika umhla uphela inkosazana yakwethu isathi ngosina nginethemba ngiyayibuza ukuthi mina uyofika ngithini
mina nawe mntu obushisisele mina nawe le ndaba ngoba inkosana yakwethu iyahamba emhlabeni uyisithi into mina nawe uyasifica sikuphi uShembe uyasikhumbula yini makhosazane mawukuthi inkonzo kuthiwa siyayinikwa thina sibhizi sichofa WhatsApp uyasikhumbula yini umhla uphela nkosana mawukuthi mawubona inkosazane yaShembe ubona umuntu okudestroywa uyasikhumbula kanjani uShembe inkosi busenikuzwile